Shirangshalo Dili Obiyan Nobuskango Toniwoi Unokoti District OITF ni Luaizin Mumbai Shomtazaka Bike Rally Manjaka OITF ni Working President MDC Dhrendra Deborma Phaimanjak Phaikya OITF District President Onukul Deborma Te Tongbakya OITF ni Andong Songrok Pandawa MDC Dhrendra Deborma bini koklam narakthani Girata Triprali ni Shanmungno Korakhai Tishanani Naharmung Baino Dili Obiyan Huni Shaka जों दिनै उनकति डिस्ट्रिक्ट YTF TWF टिप्रा बुखाखै जों दिनै बिनि बुस्कां दिल्ली अभियान फाइनाय 16 अक्टोबर अबनति जों दिनै प्रचार सभा दिनै बाइक रैली YTF बिसास लाय अरो नांख्रबखा जों दिनै सारा उनकति डिस्ट्रिक्ट जों दिनै बाइक रैली खालायनाय बाइक रैलीनि बिसिङाव जों दिनै साख्लाय रेनाय फाइनाय 16 तारिखआव जों दिल्ली अभियान दिल्ली चलो Kini Greta Tirpala ni dimanuti apano rugena chungkina hajurawo nini oro kini Demdum Rasgandi Khadiksora Golokpur Samrosara nini Sagol Dema Golokpur Romoy chung Singirbel Panchamnagar esob jagao chungkin bike rally khlainai oboni bagoi chung jotonono phai kahamia pharo phaidi chung walaiyawe bolaiyawe chung ekdom peacefully chung kini dimana chung Buskango bahaya cungcin bimani bagai cung movement lainnya abon bagai jotot nekobong ya paro asu. Song cini buskango cini moras cini buskango cuno ringu tancani bagai moni bagai tabu cini diprasat hangoi tongna ni bagai cini safe security ni lama kok kaisano cini Greta Tirpalen ni bagai cung di movement lainnya 16 ba 17 Oktober abon bagai cung Dili Otanga ni bagai Dili Obijan ni bagai joto ni ane chung message ini ni bagai cini YTF bisnes kore YTF ni luai jimungma cini unukoti district chung cini hajorabo chung bike rally klan.